گلو برای مسلمان مها رمضان مها سرکفتن ایمانه، سرکفتن یعنی قازانج کردن ایمانه. او مها کتیدا خدا عز و جل گلک حربا دا آلیکاریا مسلمانات کر مسلمان سرد کتن. تشتکی بزن من گلو مسلمانات ده پیلان و پروژه خدا دا تشتکی کناوی صدفته هما وها لهات به پیلان و به پروژه نینه. خدا تشتی تب پیلانن، تب زانبونن، تب حکمتن، تب خواندن و به پروژه نه. دوان تشتی کد اسلام دا چیبونه ماه رمضان پیروز دا تشتی جوانا والا چه نبیه، به قیمت چه نبیه، صدفتا چه نبیه. دما که ماه رمضان تی ام تاریخ اسلام اتخواینن چند تشتی مازن تی عقل ما حربا بدره یکمین حربا کنابرا مسلمان و کافره دا چه بو جمارا مسلمان هندک جمارا کافره زیده و هیزا وانا عسکری ده زیده بو. فتح مکه او باجارک پیغمبر جدر خستن گو امی تبوک جن هاتن جبونه کشتناوی او باجار 8 ساله پشتک پیغمبر هجرت کرد به هیزا که مازن به قوت و عسکره که مازن هاتوی باجارش دست کافره درخست بو باجاره که وتدا عبادت خدا هات کرن. او چند حرب وها مازن د اسلام دا چیبونه د تاریخ مسلمان دا ماه رمضان دا چیبون نه صدفه یک ماه رمضان دا چیبونه چما رجب دا چی ندبون چما شوال دا چی نبون چما مهکادی دا چما رمضان دا لورا رمضان ماه کته دا انسان نزدیک خدا به انسان طاعت خو نزدیک خدا به مسلمان اج رمضان ویا فهم کرد نه وکا ایرو مسلمان ما چش رمضان فهمت کن خوارنا که خوش بکن و تراویح بکن و کیدی مقابله قرآن بکن هرن بزگفت دا بکن خو وانا ما فهم کریه زیده ویا ما فهم نکریه اوانا پرچکش رمضان نه تی قرآن زیده بخوینی تی لمجا زیده بکی اف پرچکی نه لی پرچه دی هیه و زانه پره حسن پره کی ده صورت وان هنه ویالی هنه آلی کیف لی آلی دی هاد گوتن رمضان هاد گوتن جهاد هاد گوتن برخودان هاد گوتن کار و خبات هاد گوتن درکه و در والمالخ نکه بخو نه وکا ایرو مسلمان مدوی رمضان گرم بکون خو زمان خوب خوی در باز کن پیویست کر مسلمان و پیغمبر در رمضان درکتن جمالخ چون حربه بچولا کتن شرد کرن رمضان یاشتاد خوازه نبجد مال خدا بسکنه تی بسکنی جهنا لک پیویست کر احتیاجیه به تی درکه بی دربا تی هر شرجی بکی تی خوب دی کشتنیشی تی هر مجادله کی بکی در رمضان دا افتش چه بو مسلمان نگو جبر رمضان خلاص به ماه رمضان امکار و خباته کی نکن نه درکه و دربا بر خدا خوب که مجادله خوب که ام چما دویژن برا مثلا دکانداری و دکان وان فکریبن نگرنج بون خاطر رمضانه اوی که کار و خباته خود کن کار و خباته خوب که نه به رمضان هات اسلام نبیجه برا حیاته و بسکنه تشتی کشمارا ده برا ایمانت بقوت ببه فهم بکه بدن نتشتی که ایمان تدبوتینه ایمان وكنا موتور عربك قالوا جماعة سيارك إيمانة بقوته موتورة بقوته إيمانة ضعيفة موتورة سيارته ضعيفة فرق وانت نجهف دست ما شعب ما شكل عربية شكلية عربات تشقص عربك النوبة أجرك موتورة بقوة ضعيفة قيمتها عربي نينا إيمانة تشقص بقوته بي وقتانه تبتشوك بتمازن بي تهر ظلامك بقدر قيمتي تجنك بقدر قيمتي تمازني ده حربا بدره ده 300 حب سلمان فقير ضعيف بيتشك وبيتشت ولكن قصة شاركي كرن 1000 حب انسان هم بروان رافيان 1000 حب يعني هر شخص كي بسي حب رشار ذكر بين عقله خو دقال خداجي 1000 حب 5000 حب ملائكته جوان رشان تشخصا نيزيكي خدا ببي خداجي بقوته خو اليكارياتك ايرو ام 2 مليار مسلمان في عالم دنيا ده هنا نيزي 2 مليار تقريبا بلكي زياتر بنجي ام اوقاسا گشتنا حالك ام جمارا خوش نزانن ام چند حبن قال لك دولتي ما مسلمان نزانن چند حب مرنا چند حب ساخن اوقاسا ام بقيمت بونا ولكن حساب كبرا 2 مليار باب كرتا ياجي مليار ونيف ايرو 1000 مليار ونيفا هاني چما اوقاسا بقيمت الدنيا دا لو را يكنن پرچه بوناش خواده دور كتنه كير دي چوتي شرقامه كيلوان دخه اوه اکناكم 5 قرشي رابونه بونا حاكم سرسرمه لو را ام بقيمت بونا امش خدای خدور کتنه مجدین فهم نکریه اما رمضان دا مسلمانه چه ذکر خدای فهم ذکرن خو فهم ذکرن قیمت اوان چه دبو
شر دنیای ده ماه رمضان ده چه بونه تاریخ اسلام ده شر مزن اوان شر کو تاریخ هاتیه گوهرتن تاریخ هاتنه گوهرتن و دزانن جانا ده دنیا ده شر نه شر تاریخی نه اوی دیروکی نه شر کی چه ده بره دنیای ته گوهرتن وجه دنیای ته گوهرتن دوان شر هانه ده جه اوی تاریخ اسلام ده روی دنیا هاتیه گوهرتن شر یکمن غزوه بدر حرب بدر چه بو ناو مسلمان هات بلا کرن گولا وانا و قوتک عالمین ایدی فتح مکه چه بو فتح مکه ده گلو مسلمان جاره کی پایتخت اسلام هات آوا کرن باجار کو کعبه خدا ته ده بو باجار اسلامی ده ماه رمضان ده اندلس او 600 سال خلافه اسلامی و علموی ایرو اوروبا ان یوی حاله او بو مسلمان کدس مسلمانا حرب حطینه ابو صلاح الدین اسطیه وان خاش پرسته کو هاتون ظلمت کرن اسطیه وان شکاند ماه رمضان ده هات چه بو تشتهانه نزیک خدا دبون اما ایرو ام ضعیف بونه به قیمت بونه ام کتنا متجاوز کی خود تجی بکن امتك اگر کو عقلی و سرمعیدی و او امت مریه هدی او امت آنه خیر تداتنه عیب جوی امت را بيجي از الحياة ما جرا عقل اكتات سر تشتكي ديبه بفكره پیش فروجه خدا بفكره ده معيده خدا نفكره اما مع الاسف ام معيده خدا تفكرن ابي كنت زكي خدا بفكره شي والله داويه زكشي توالته يعني وكيدي تشكيدنتنا هي بيدارن كو ام بعقل بن بخوينن خنيزيكي خداي خبكن حتى خدا دري خير المفكر اف بقيمة بونك ام كاتنيك هدي رابع برقيمتها ما تشبه تشتكي في امتي كيم ملتنينا ولكن اف امتاني انجخ بنيزيك بونا خدا بقدر قيمتها ويتشبه جو خدا دور بك خدا قيمتها ويتقدينا ربي عالمي ايمانا ما بقوة بك ايمانك راس بك نسيبه ما ام نزيكي خدا خو ببن ربي ماجي بقوته خو برحمته خو آلي كاريا ما بك او نزيكي ما بك أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يقول الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها شارع برودرا حسن البصري أن ستوري إمام إسلام استوري هان سير Hvis du gjør en ting som er bra, for å vite det er riktig du har gjort veldig bra, Allah Azza wa Jalla åpner en også god dør for deg, du gjør en ting som det er bra. Første ting er bra, andre ting det er bra. Men hvis du gjør en ting, men etterpå kommer en ting som er ikke så bra, det betyr at det som du tenker det er bra, du gjør ikke den 100%. Hvorfor vi snakker om den? De som faster. Hvis fasten kjører han til moské for å komme hver dag til moské for å gjøre tarawih og hjelpe fattige personer og lese mer Koran og gjøre zikr, det betyr at hans fast er 100% riktig. Men hvis han faster, men kommer ikke til moské for å be, ikke tarawih, ikke Koran, ikke zikr, det betyr at den fasten er ikke 100% riktig. Vi må tenke på den. En ting som er bra, hvis etterpå kommer en ting som er bra, det betyr at du er på riktig vei. Inshallah vi skal passe på den. Gode ting, etterpå gode ting, etterpå gode ting. Det er alame eller ishara, det er viser til at du gjør en ting som er bra. قالوا براية السلمان حسن بصري عالمك بسلمان بقدر قيمته دبي جمكافآت خيره كنت خيره كادني يجي خدب كنسيبته تخيره كيكر پشتی وی خیره کادنه چه بو پشتی وی خیره کادی دمکی خیره تک تکریه تشتکی راسته خودش تا قبول کریه خود خیره کادید که نصیبته اما تشتکی تازن کر خیره تدکی ولکن پشتی وی خیره دو یمین نات خیره سه نات ها دمکی خیره تدا که مانی کی هه مثال ام چما بیاد بجن ام روجی دگرن مها رمضانه اگر او روجیت هانه تا بروجی آنی جامعه المجه خب جماعتی کر
تلميش كي تتراويح كي تقرآن إخوان تالي كاريا فقيرة كر يعني خير تد رمضان دا زيده بون demek ki وقتهانه روجيات الصدي ست روجي كراس دقري اما تروجي قرد ولكن جماعتنا تراويحتنا ذكرتنا قرآنتنا خير كيتنا اما روجيه برشيد من هو وقتهانه بزان بروجيات الصدي ست راسننا قرا روجيات خير دن اشترى بينا يعني خير قرا بينا اگر خير ناني شخوا بفكرين او كم يخدين نخواري بيجن متكودا كيماني كي كريكو في خير من خير كدن ناينه مريش كامل چما يكانه كريال سري بسكنن اگر مريش كاته يكانه كدما كي بروبلم اكيد دجي كده هي يعني هيفي دارم رجامش خدا اوكو خيرال دو هف بكن سيبه خير مبدا زيدا كرن گنه مبدا كيم كرن من گنه دور بخينه او خير قال لك خدا جرازيه و مقبول خدا عز وجل بكن سيبه اقول هذا وصلوا وسلموا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة برحمتك اللهم أدخلنا الجنة برحمتك اللهم انصر عبادك المظلومين في كل مكان وكن عونا لهم على أعدائهم اللهم انصر عبادك في الأقصى وانتقم ممن عصاك في الأقصى يا أرحم الراحمين وأيد عبادك المظلومين في كل بقعة من بقاع الأرض يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة